College bani fibro session part ka result jongka DSC is khas hill ladapan penmi mentak arfoi tarik April arja arpsan merit list for the post of grade 4 2024 published on the 21st April 2025. The result of the person interview for the post of grade 4 kana grade 4 jongka DSC po is khas hill conducted by the district selection committee is khas hill Shillong is hereby declared the list of the successful candidate as recommended by the committee in order of merit kum advertisement ki post ki don kumba sauce pa khan nyo tali e te hakane ka list pede ki don kumba sauce pa khandai te baro you are category ki don nyo pen post te tu baro ladam te khasi jantia live pa live post ki tu baro ladam pwd la khan tu lang pwd ar post ka tu ladap te ka bom duna ka dei kane ka pratali jong ki orders chil kasil tran imat kim don re ki ba qualify ya ka language test ha ka language hi pun ki ba yun mar ba ke hap tho khasi imat kin kis kidu no ha ka language test ta ka daw don re weru mar ba saus pa khandai plus pra long saus pa khat nyo te kini ki prangut habra yang sa next recruitment imat ba kim pass re ka language test te kidu no te mut ba kan ne ka we la sa thli be pra thli kin sa thli be te sa pe ji ma phi ya ki roll number we pe we ya gi bom pat tip ya ka result jang ladi te sa check hang ne ka yu shapo ne ye lang ba be kat kum ka merit be ter hadu ki don hadu saus pa khandai ngut e ki ba mi li sang ne te ki ai tang do roll number don kerteng re ki nom ai kerteng shu re mta tip re balai ki nom pan i kerteng te ki ai tang roll number te ki tu ki bala ada ban late nam tak interview te sa check ya kerteng jong lade pidon nam don hakalis te ngan sas page nang ne shapo te sa page hi roll number hadu saus pa khandai